Dobrodošli na nedeljni pregled situacije u Srbiji, pošto ako ste dozvolili sebi da spavate 3 sata ili da ceo jedan dan ne gledate socijalne mreže i vesti, nemate blage veze šta se dešava, tako da ajde odmah da pređemo na stvar. Broj žrtava urušavanja nadstrešnice na železničkoj stanici porastao je na 16 nakon što je preminuo 19-godišnji Vukačin Crnčević. Njegova smrt izazvala je talas protesta širom zemlje, ljudi su u tišini odavali počast u trajanju od 16 minuta, dok su na ulicama održavani tihi marševi i blokade puteva. U Nišu su protesti eskalirali u blizini skupa vlasti, okupljeni su jajima i vodom gađali funkcionere, a policija je brzo reagovala otkazavši ceo događaj. Tokom noći uhapšena su 2 studenta kojima je nezakonito uskraćeno pravo na advokata. Građani su se tada okupili ispred policijske stanice zahtevajući njihovo hitno oslobađanje. U Bogatiću su izbili sukobi između policije i građana koji su pokušali da uđu u opštinsku zgradu zbog optužbi za korupciju. U Beogradu su studenti rano ujutru blokirali glavni depo beogradskog prevoza na Novom Beogradu, parališući tramvajski i autobuski saobraćaj širom grada. Došli smo ovde, jutro su 3. Cilj je podrška radnicima GSP-a, prosvetarima kojima se preti, našim profesorima kojima se preti platama. U Kragujevcu su 3 studenta privedena zbog posedovanja zaštitne opreme i bibre spreja, dok su u Čačku studente napali maskirani napadači. Policija je prekinula vezu kada su zvali za pomoć, što je dodatno podstaklo proteste u tom gradu. Za to vreme u Odžacima je vrhunac propagande dostignut kada su provladini mediji lažno izvestili da je lider studentskog protesta pucao na člana vladajuće stranke. Uprkos svemu, protesti ne jenjavaju. U Beogradu su građani blokirali štandove SNS-a, što je dovelo do spontanih lokalnih protesta, sve dok štandovi nisu uklonjeni. Prosvetni radnici su održali veliki skup sa jasnom porukom "Nismo vaše mete". Ideja neposredne demokratije se širi, jer samo ovog vikenda je održano ukupno 33 zbora građana, ukupno više od 60 u prethodne 2 nedelje. Evropski sud za ljudska prava dao je Srbiji rok do 31. marta da odgovori na optužbe o upotrebi zvučnog oružja protiv demonstranata u Beogradu. U Novom Sadu studenti su organizovali protestnu šetnju do MUP-a u znak solidarnosti sa uhapšenim kolegama. U školama raste pritisak na nastavnike i učenike koji podržavaju proteste, a pojedine škole su čak bile zaključene kako bi se sprečio ulazak profesora i đaka. Podrška studentima raste, 5 najvećih sindikata u Srbiji izrazilo je solidarnost i najavilo zajedničke napore ka unapređenju položaja radnika. Studenti Fakulteta dramskih umetnosti okupili su se ispred Višeg suda u Beogradu povodom suđenja za napad na njih 22. novembra. Međutim, suđenje je naravno odloženo. Brankov most je bio blokiran 3 sata u znak podrške prosvetnim radnicima, dok su studenti u Zrenjaninu blokirali zgradu suda. U Beogradu su roditelji učenika 9. Beogradske gimnazije protestovali zahtevajući smenu direktorke zbog ugrožavanja bezbednosti učenika. Ono što kažu učenici u blokadi jeste da je direktorka utorak uveče dovela grupu nepoznatih ljudi u školu, da su se oni uplašili, pozvali svoje roditelje i da su oni došli da ih podrže. Direktorka tvrdi da je ova grupa nepoznatih ljudi, da su to zapravo roditelji dece koje žele da pohađaju nastavu. Građani Valjeva doneli su odluku da zabrane ulazak zaposlenima u TV Informer i TV Pink, optužujući ih za širenje lažnih vesti i targetiranje maturanata Valjevske gimnazije. Protesti, blokade i zborovi se nastavljaju širom zemlje. U Novom Sadu studenti su protestovali ispred zgrade BIA zahtevajući odgovore o nadzoru aktivista. Dočekale su ih policijske snage i metalne barikade. U Beogradu učenici 1. gimnazije najavili su celodnevnu blokadu zbog narušavanja integriteta plenuma od strane uprave škole. Tenzije su rasle i u 3 beogradske opštine da je građanima zabranjen pristup sednicama, a opozicija je demonstrativno napustila skupštine. Studenti su za vikend najavili 6 sati protesta ispred tabloida Informer, dok su razmenili iskustva sa kolegama iz Istanbula, gde rastu protesti protiv korupcije. Pritisci rastu, ali i otpor jača. Dok vlast pokušava da kriminalizuje proteste, sve više ljudi izlazi na ulice tražeći promene. Nastavljamo da pratimo dešavanja, a vi ostanite uz nas. Ako podržavate borbu studenta i građana, podelite ovaj video, pa da pumpamo, da dinstamo i da idemo dalje.